Na ndio tunauliza wale ambaye sasa wako ile kazi Rigathi Gachagua alifanya mwaka 2 ya kupigana na pombe, ya kuokoa watoto wetu na vijana wetu. Tafadhali, hata kama mtaki Rigathi Gachagua, wacheni hiyo kazi yake isimame, isaidie watoto wetu, si ndio? Todo hao vijana wetu walikuwa wamepotea kwa pombe, na tumefanya kazi mingi sana, na nimeona hiyo pombe imeanza kurudi. Watu wamenisungumzia leo asubuhi, kiongozi wetu tangu waanze kusumbuliwa hii pombe imeanza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi, msirudishe hii pombe ati ndio kazi ya Rigathi Gachagua ionekane ni ya bure, kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe, bibi yake hatumii, watoto wake hawatumii. So siye mnaumiza watoto we. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima, na hata bwana Ndegwa Wajiru amesema hata rais hatuna shida na yeye. Sisi unajua tunataka tumpatie nafasi hiyo miaka 3, zile ahadi alipeana afanye nini, atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake, afanye kazi yake, kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa, tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms, na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa, na tulifanya kazi sana na Seneta Morango, Gacheri na wengine. Muongeleshe hawa, ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila ya kahawa.